HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni ko pha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni April ni sim som langa ni ko a Eimi Times sa ko chule van noi Thusoh chung chung kilah khom phaban ho zan hi chun Committee on Tribal Unity CoTU ma kai noisa Kangpokpi District Sung CSO hon CoTU Administrative Office mona meeting poimota ananai uvin hi Zanhi meeting achun Kangpokpi District Sunga CSO chom Sadar Hills Chief Association Sahika Kuki MP Cycle Bungpi Tui Langne Southwest Sadar Hills Tribe Leaders Thadau MP Mate Tribes Union Gangte Tribe Union Vaipe People's Council KRSH Leimkhong Area Protection Committee Kohol KW Sadar Hills KSO Sadar Hills TSS Sadar Hills GSO Sadar Hills July Sadar Hills le MSO Sadar Hills lam kaihon pan anala ovin hi janhi meeting achun ahung lhungding 24 Remembrance Day Separation Day ti a min voting in kithula na anai zovin chule Brigadier M Thomas Krang Kangpokpi Taung Sadar Hills a mi pi in mandin aphat sa ovin hi CoTU ating in jangnim hong sai chu Joint Secretary adin chule Paumang Kipgen KTC Kangpokpi Deputy CoTU Executive adikin la lut hi hon in pathen hinga hopu khong sai pastor in anei pai zin hi kyo khom na sungchun nam din mon internal and external hozang sai khom na anei vin hi NG Lun Kipgen CoTU spokesperson thangtin len hauki Secretary Information CoTU haina lekha chu MP Sahika Tribe Leaders ho cheng in gilta asai khom na anei zonu vin asan pi tapovin hi Kuki Chief Association Manipur KCAM in India la Myanmar gam jui athopol ki gena adailo no thu vel in ahin phungdo kin ovin hi hito kilon in hichi boulder fencing na to na hi tin le ha thu a dodal din jong velin thula na asim kin ovin hi KCAM President Tonglet Chongloi le Lunjapang Simte General Secretary Minatu So in asaina achun gamki zui athopol ki gen ho hi agam kaya cheng agam nei ho thanai na le di na kila amang pigut na ahin chule government hitabang na to anei hi agam kaya cheng a akhang khanga anaki chotmet jing thinglang mi ho kiman cha dan asup boiding hi Manipula thinglang mi chen khom pi dang honjong hichi boulder fencing na to hi atin u hin kuki ten jo hichi hi itti ilai hi jong la kichi ha sa loading hi azi chu hichi hin pule pa khanga kichi pi chondan khandan ho asu mangding hi tin KCA te thu sojun ata lang in hi hito kilhon in agam gi zui a cheng kuki ho honjong agam sung u wa hitabang na to achi ha lo na dia pan ala adivin jong thupi anei zvin hi Kuki Chief Association Thusoh to kizom in Tingnopol District nga Kuki CSO honjong zan hi chun Thusoh hin nei uvin Tingnopol District nga boulder fencing na to dawdaw ding chule chiha sa loading ti Thusoh bolovin hi Thusoh achun KCA More Block HTC More President KSO More Block More Youth Club KKL More Block le KW and HR More Block hon achi sa April ni sim sob le ni a KCAM Thusoh tosot sa na in so akai uvin hi Permanent Political Solution umasang siya hichi boulder fencing na to hi kidawdal zing di hi danjong ata along uvin hi achi sa karmasalam a kibuina ho to kimadinga kinchat umta Thusoh Kangui District hopsung Leimkhong area hopa konsaram ko a Chemi rong mai liang mai tribe mi sangkhat velin ki hopna an evin kitula na zang alaw ve akiti gincha umta Thusoh ki modung zuisin milong mi pi ki khom hon kuki te to gam gi kichi a sem do ding kuki zat ki ti phot ni milong ho gam sunga achu lut ul action ala ding u am ho chen na gam hop sung si a kuki te chile wale bon cha kha heding kuki te a ko na hung lhungding homa chan ge ya ding a ki kang se ding am ho chen na gam le go ven na ding a volunteer training pe ding JUF to kinop to na dong zuya JUF 10 agam u hu na a akithopi ding uti ho hi hila ki sei kilon ho hi social media a thanjing wang in am ho kiloi khom na akun thangpunga mi pi he dinga so do na anai de povin hi tu chanin ata hum sem thu ham bol thu ham ti wang he chin hinai pon hi achi sani kho zanlaya US in German gamsung sana khopi sunga bom khi na anane over
mi sagilapin thina ana Thusoh banjamin hauthi te chunga buluna khauchia chilha piding in kikutna ana ive hito kilhanchun kikuchar sa aru galman cha tampi USS Carvinson garsat kunglin a ana het do naulim ho chu US 10 ana sodo ovin hi hito kilhanchun mabana hauthi te chunga buluna hi khauchia hin chilha piding evin gencha nom e kiti chule gamkai sunga Iran in atosat kilai khom hole US ki ka akhe thim lo no ho ki ka mabana hung so sang theya om na bana gamkai bit na hin su kha theizin a umsing e US tariff to a vanway gam tampi attention asanjing laizin Chinese President Xi Jinping in Vietnam to masanga sanga ki gui zopna ahitia trade le supply chain lampang sim hoi be ding in anasai e hito kilhan chin Vietnam capital Hanoi khopi anavilizin kinoptona corporate agreement pachompi chunga soi kaina zong ananaisin company economic lampang sim hoina kingaina theibe lo international route ho Phalna ding hidanjong atalang e machal na hi US in chamhat gamtampi hidia China chunga tariff sangta akal sa laya ki bol khat chu hin China in achieve trade partnership strategy za chumchum zema chi ding le gamkai sunga loi la gol pha kisim hoiding atyu hi sumi khupi a Ukraine sa pailam kai ho ki khom namun khachu Russia tian ballistic missile ni mangchan anabulu uve Russia in bulu na chul aloling e atin Ukraine te milham ho ki sialna human shield in amang uve tin ngo na zong anai uve Ukraine sa paitan Sunday ni khua Russia te bulu na zechun mi somthum na li in thina atu e atina bana gamte ni ki ka akhe thimlo na asang bezingtan vanui chamhat gam hon milham hin kho thina apun jing tolan in hata in phamwasa anele gel kho na anai uve Vanway khang thu sima sai cha umjing khating in janhi April nisim somle li ni khochun amazing set tona blue origin de rocket new sefer tia ki hechun leise dalhan vanlai zwalam zone in analeng do ove hichi mission NS31 tia ki he achu het theita no me ho adia pop icon Katy Perry journalist Kelly King activist Amanda Nguyen Aerospace engineer Isa Bow Producer Karen Flynn like pilot Lawrence Sanchez ho ahive amaho 2 minutes som lakhat luin West Texas akonin Kerman line ti azon ki van lai zola gichin apha nu in ahung kinung le oven hi van lai ta sa chung gi le zan ki lo namun apha uchun Perry in What a wonderful world teacher performance and a ball in akulsin now hata in asuchu le chom e akiti hitabang amazing se van lai zola akulsin now hi achisa 1963 zawapan amasapen a hinalizin a hi Houthi ten Israel gamsum ballistic missile ni ta in anabulu kinovin a hi Houthi ten bulu na chu Israel gamsunga astrat solam kaya strat mita basle Ben Kiran Elpot na target ovin a se uve Hichibulo na chu hypersonic missile Palestine 2 tia amin sa ule Jeffrical type missile chu aman uvinjang asay uve Israel ten Jemen akun bulu na hiding kinchat umta missile chu nakapla ovin asay uve alangkana Israel sa paitan Gaza gamsunga kun mi piho kilho do din bin evacuation warning ana sukhum uve akiti Sunday ni khu Gaza hopsunga akimang Tasun hospital khat hata inse in akisezin building bang lin ta zong bom in asat wang e ativin a hi Israel sa paitan hichlai munchu Hamas kalgu bolhon command and control center aman uhi ativin a hi Dunya ding in Thusoh hichan in akichai tai Thusoh tha imukit ka ovin na bon un mang phalit chebe